Anggun buhangu tapahambor beri la lod iyana la dalung buhang ranya parongu ya napulong namiri. Napulong namiri la lod iyana. Rukuna ambu katiku watu. Bieling la narukuda papahurung. Kawudu pitu dalar patu kampul patu lupa landalar 50 tailu. Napapatandanda yedu yakanan dalar 50 hau pawana. Lalu mbana katiku watu kainyini angu jebi dan lalu tanggur kainyini lapatundunya di ala. Nikawanganya nakahilu napulu na i ala. Hama maminjada boku la mangilu. Dahil lawa manunya nangahona di ala. Ang buhanggo lataming miriyehu karito. Lambuku kamu su hilu Indonesia. Nakatiku watu muna. Yeduya na mambuhang pakikunya ngaraya na papatanda ngikina. Na ang dapat tahu kaliwana tahu katiku watu. Ya kana tahu psikologi na katiku watu nuna nahuri na atu tahu namande ihu papahilunya na pambada apa na tahu nama katiku watu na pamandunya na apa na ndena jadi ya apa pahilunya ndeni mo hatu tahu na mambisa papata ya garaya na pambada apa na Ninyay Johnson na bobar ya na pulong tahu katiku watu may ndena ruango aya na ngahong atua lupang lama lamiri nakikunya imiri na mapaaunya. Ladalu hanggan nanya na mambuotu lupa na hidu hinatama la umahidu tau na makatoba pitong baulang na panamanang ka lupa na tarima dangu tutur hanggang lay miri na mapaaunya ndumang ka na bobar ya na pulong la Asia ang la Indonesia. Ang buhanggo datau ya hundi kaliwanan dyan. Tau katiku watu. Istepanusu na panahon dyan daratu aku. Dama katiku watu. Nyuda, dapitan dyan akahilu na. Hidan dada ruang yana pulong na mapadeni. Nyuda, dapamandun dyan da iya tidak. Dangun dia dampuhang apa terima yang miri nama badan mieti duma dan yuda. Ang buhang gula tami miri yang kalito. Kamala nyuta. Kalangan na nyuta. Kapamandunya na pangukunda. Ndeta ruang wa aya na ngahu matua na mampuhang pakapipita. Ya kata no na huri. Pahadukan ranya kanangah matuan na makapipita. Ndo makata palaku ya na mahamu. Angumbui pamaraun ranya buandabana na mahamu wieling laluri na nyuta. Ia batanan ang buhang ambu takatiku watu hanggang lemiri. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.